ka quiring tin kon to ko temre dan kuma SPLIO ngume lalade ngume charan tama gwat mana kanware kana ka shodien gwabi ya kamal ka no TV ka jan gwas me mekane ne subscribe gorje en wojinde subscribe ko de notification be alde je twan ko de lar titi de kan chamala shu gwas tin gor kon kan de ko ten gora bi subscribe kan no TV gwaye la tijan nyam o en kume dun ke mayadit eme mana kone ne chang baje kapchonge de kume SPLIO bomde chajian wala kanajia mishwana nago ko korpe na dangra to ko dok na pa ngwandi na tama no ko telum la road ki pa dijen kuma aiwo wene direction and within direction and dia ko kuma aiwo chaje level no jene tribal party ajel mi nakan werni chiang tama ajang nwere chaga nak bang by the way nakaka ko ken wari remacha jen nwer so ko kujamo en ram mu bichonga je bi ganwer so ne content ba yarkin ba nak ko bi kuma yo ko pel kuma nwere ki ka nwere ba yik target shika mala de jamo right now this is what is happening so then take ula kanka ayo bombo jane ene bi ko declare ene bi okoro abiana bi ka liberate ko to right now je kelchap buko na ni shankare nyal men yen buko ye ka cantonment side pelum lorod mi o dong cha dak ma cha je twan are kuma ka ko cha je yen mi jen dong de yen kul bir ge mo lo ko lu gina bir be ben okay bien bit bal na ri nan gang cha civilian cha ga den na ka tinta malayen kul yana declare che weda ne cha la do sha kur sha declare right now yene ri kon dong de kuma de ja ja bo wonya barkil mi yadi chamal che dino teleman gor kim yadi de and meden konen bukim yadi ru kayen yen ji SPLIO ko partner albon diara konen cha kamrar teleman lon kan janga ke kim yadi a criminal and then a killer a dictator jen che lut ko der chong nyamna yen dan gor de nya ye kelam